Shubor nakaslem jong unongsan hima. Superintendent of Police ka Ribhoy District Jakpal Singh Dhanwa hagajing palai khubor mentang janmit ka khatway tarik unai tung arajar arpusaw ula pentip bagi bor pulit ka Ribhoy kilayo aban kem sayo uway ubadan ketibat ka sangking atiar ka para syak khang bean ka hnyo trap National Liberation Council mentang sengi yo balatip kerteng kum ubat sanbor rapsang nakasnong maulai jajau East Khasi Hills District. Kumban syukudo hang ni ubak sanbor rapsang udairu ubabat kum Assistant Disciplinary Secretary ke Hnyotrep National Youth Front sengkeme pat kajing syak kem jong u kadai halor kajing keno don keti ban penbit penbiang ya kalet kawan jong kidkot ke HNLC ki balet ban syak hikai syakari Bangladesh ke kerwo no SP ka Ribhoy kala pentip bahadin kajing yo kem ya ki saungut kidkot ke HNLC ya ki balatip kerteng kum ubak si Frank Paul Parian ubak Kitbok Mujai, ubak Barnabas Lingdo, ubak wan pensngain dempet, but hagajing tokin, ubak si Frank Paul Parian, ula pla bo ula lait syahikai pentibet syakari Bangladesh kumba shibenai lenter, lembat uway pat urang ba ya ulatip kerteng kum ukensai John Thaba, ubaju khot sin kum uswit jana, nakasnong umlingka Kinton Block 2 jangka East Khasi Hills District. Laya thoru bahaka santrik unai tung arajar arpusaw ki pulit kira ban kem ya uba kensai jun thaba baraka jing to ket ute urang ba ula phla ba udai udkhot jong ka HNLC but ula lej ban sha kai pentibet ru syakari Bangladesh lembat uba si Frank Paul Parian house name ubala dem uba thaba ula phlaru haki pulit ba sanbor rapsang udai badan keti banyarap ban penbit penbiang hakalait kawan jong u syakari Bangladesh hapadeng kibnai naitung bat nailar jong usnem arhajar arpulai loong ru ba uba sanbor lang rapsang ubabat kum presiden jong ka HNYF Maulai Circle baru hakajo gopor naga CEC ulabat kum Assistant Disciplinary Secretary.